so, dín differ. Sure níl differ be harmsa. Yeah, agus tá armsa. Tá obair le cuid an beagsad. Well, didn't swing vir galore valley and I can lock off. Tá sálaíocht ítach ad sa beagsad. Oh, come on, Katrina. Pógin can make her mavalach. Nis go lécham níos dearní sa radio ag socrú muid déig. Oh, leor, an lár fágan tú echo. Ché chuí waring me. Curt bhí, Sinead. Yeah, well, door le Sinead. Bhí mé gobar dearnach. You know, no bích imníort. Ní bheith is ag tata. Right so. Beids go bheith níos dearní humor sin. You leon beidir on. Slán. Slán. Hi, how are you? Do you know where you are? You're in hospital. Don't be alarmed, everything's fine. You had a nasty fall yesterday and lost consciousness for a while. But the good news is you've given birth to a healthy baby boy. Yeah, 7 pounds, 3 ounces. We did, however, have to perform an emergency cesarean section. My husband? Some husband he is. He spent the night going from your bedside to the nursery to sit with the baby. He'd make a brilliant father. He was at the baby's side? We practically had to prise the baby away from him. You're a lucky woman. Where is he now? Oh, he went home a short while ago. The poor man was exhausted. So, I suppose you'd like to see your son? Angel, isn't he? You're a piece of toast, Jack. No, Neil did a big shot to my fab. That's too good too. Just lit to the dog my heart and show on to kids. Nach sin would be Tom. Yeah, toss agam shin Dylan now. Eat the good toast is just a gish now. Hello. Damn it! Jack, walk to Jickers, can I hold and chat? Tá Bernie. Look, plan my sus I should no realist ma. Realist too? Yeah, Bernie, tá last year ag Dylan on school and you've just do add go just for time, okay? Oh yeah, Ní bheith má wad, Bernie, I swear to God, just calm my tractors buggy yana. Gur mail ma had slán stuff. So. Well, bhí sé má not seaglána nach bhfuil. Right. Tá ag súla chorátíí idir an aire agus loch nó an bháile go lua an teachtain se thugan leis an aib a réiteach. Agus nuíochtíireach istú. Tá sé tucaí le fis ag na Gardaí gúil siad ag chuir deire le fisrithe a más Eileen Lynch. Fuair is corpan bhean gó I bheirgnamh peibli I ros na rún breis agus 3 seachtaí ó hin. Dúirt ar láirí ón na Gardaí I Mailen William gúil siad ag fágáil an chásaid oscailt agus siad ag súil go dtí go fin sin nó chun cin amachchan seo. Like, cad a chuoch ar an seirsin. She's níl power behistí. Oh. Agus dá an scéal, thuúltas a turn eistá Hiúma Catriona ar. Ní dóla an gúis mór an colla. Má higann tú leat me? Mac. Tá má gur mé hína bhar, okay? All right, Jesus, relax. Rebel, tá a chlórt, just cór le thing. Agus maidid mata te freisin, Mac. Brannigart. Tá go beag. Agus go hálan. Miss you, Mommy. Is tá an arrow a hórcuid. Miss you agus Daddy. Agus ní líga méga aine teacht idir na riamh. Geala me sin cuid. Oscar. Storing. So I see you two have bonded.
I'm afraid I'll have to take him away from you for a while. He'll need feeding and changing. Anyway, I think you're being brought upstairs for a CAT scan, just to make sure everything's in order. No, I'm fine, really. Every doctor who comes in here as a patient says that. It won't take long. Slán Oscar. Feck an airball who. Story. Nurse, did my husband phone at all today? Not as far as I know. If he had one, the nurses down at the desk would have informed you. Taig. Mac. Curtis Johnny Shaw. Oh, Brenna. Brenna, ní tad dun an fósfi. I swear to God, ní. Well, tá. Well, ní le naig de bant an op. Hello. Yeah, is féidir am hochreistal inis. A Sinead, ce chuhfuil tú? Ceart? Magad tá tú. Cén uair? The Polish Bernie. Oh, yeah. Ínta. Rúmise. Oh, má bochad. Oh, buchas le dír, seans go bina Jack. Ca gan áir se darmad ar nachchuid? Oh, Rory, hi. Where's that? Hi, Dylan. Hi. Ce bhfuil tú sa? Ma. Oh, Brenna, níl Jack an seofií láthir, cha se gáil amach fe tamlainn. Well, actually, dúirt sin nach se bhád, ach tá sé mínis le bina chárach like. Áras cuma. Is féidir gléchar as trónón ó réigen. Tá. So Dylan, cén fannachil tú ar scoileineh? No, tá lásaí ar nniuhaige. Lá tréinil go na múntrín ó thís mar sin. Well, nach bhfuil an tá dearaglainn. Tá lásaí atá agam féin comá. Ina riide? Yeah, well, camid go léir brise ghlachan is ríis. Rory, sean sa big me an garmar méach dhéanacham. Tá ní lánach go gheall me go míthe go gáin síos a go gafe. An cúna thuirsáile sé brep. Agus marcin tú níl Jack take leis fós. Fannach na seo le Dylan? Fiber behar I bheith ásar me sin íana. Oh, fair pléghait. Sa ma cinnta na bhiste le Jack, ní thugach se bhád na sin chuma. Well, céir ar tá fannach. Ba me héana agus still an táhain sin nach chéile nach mé Dylan. Bay. Oh, gur míle maithad. Beit go máis stille nach mé? Bay. All right, well, fic my ball ship. Slán. So, Dylan, céir the dhéanam muid mar sin. Well, yes, I'm also vaccine. Oh, Angela, do you got your margin? Kay will too. When you hold you watching 8 ní smó. That is a mall Hannafin. Well, níl sé héine fós. Tá sé cuig moment in the ye. Agus tá salhar na hí ré le glanú go fóil. Not big word that, Angela. That's no me dírganish. Right. Tarad net a réilen na maris is no at sa jobs. The war. Banna bí náil clachtú aquí na marigolds. Ver ma 16 Spús go tahan rod fog lanu. Well, ja na harinne tan dros benna nu. Aru Angela ne bí musin. Is tá ma buire fan dair lór me le tanéach. Aru vín job sin mar suas go haidó. Agus nel Daniel could ar dí head. Is tá ma dríú buire Angela. Ag play mas, mar a skré. Meshe play mas nesh. With G animate.
Rhain wartiwn ni siag y gael ffyn y lôn, y miel an jasaniad. Agus yn siwn, heglam a leisgalwch ar y nŵl dyd mwyn ysgiart. Wel, hoclym fysir har tham lôn, cart galior. Tog yma sy'n westwyd siapan am lehe. Agus na bu mal. Come on, Eske. Ta promer. Tá tú all right, it's all right. Deirdre nacha. Se. Daniel. Wil ty cael giliwr? Tá, just... Can me se bheith brase gan opair ná gan cúpla nóid sóslán. Bhíl tá brnarm, tháinig ruúda cinn suas. Tá tú tá. So, ce le déanam? Tá tá ríide. Ó mu sé ché cheapach ha? Castan tí a ceart? Ce a gistad? Nach chud se a léir. For tú bhaid níos múna bhí tú sú leis an sinna bhirni. Chytrina, mae trwy'n le rá, just aber macha. Ara, come on. Tá sam sgamach ar sú letsa. Gan chalín, tá do gón ráit sa tá sin. Relax, má fair. Cadachans cead tú le churéis go bhharní ar a gaisin. Churéis go bhirni? Bhil se fear jacar churéis go bhirni, nach tígann tú héine sin? Brenna, bhíl, scum fai. No, ní cumú. Se ná meid méidir mu teo fólam. Ceach le srúnach an elamachas grahí daoine eile. Brenosa, bei me samsa bhharní scumma cid a háladaran. Sníú ní súla tád ó ghoine áirí teart an seach an deá bheits céanna. Sna má higann tún brí tal is a wacail. Agus cinnar hasa tusa costans de bhein chéile dílis I ríist. Simúra sinna, híle nach chula deá bheits céanna go héin artsa. A dún de chlába chatína. Níl friggin clúad céad tú chaint. Rud bháin ile. Nach chud sé beg an ín déirnach ní sétsa bheith an nice and shining armor. Benús bhí vin sport go be. Bé nach ra an bheits agus sin ar bhein céile. As ní féidir chola gona hart an seachar sa mád céanna. Hey, Mac, niach tú John Joel at waka? Nope, niach. Collar. Wel, is Mike and Abel school misha chwrt, okay? Maro, man, a yafna grimer. Wat kids Maro? Vince, tá rud ag dú fasach tar starú, Jim Brandíach is taking cafe. Vince, nus dat tú his echt leis be. A buid a caixa go tú spín tamach. Ungum lenin sé tarsoch. Ken doch op uwer fada. Dagan sinniwa. Buchail beg cholme. Seach bont agus tríonsa. Somach bleabala, ir war cógáil de chasach bhí le agus leis sinnéad.
Níl si is a scornach. Níl si is a Sean. Níl si is a chlúis. Cá bhfuil an fiam? Grrr. An dochter. Níl an fiam arm. Mahu, fair play, good Dylan. Just in her house. So, call me Glanasus and Isha Stoker. Get out your dance, shot. Cheer and chin. Dylan, Keisha. Shinny Moami. Oh. Shanashtik. Niach me harty. Maar to she sus to nyafle mamu and ish. Oh. Thank you. Agus, I'm rahan to wetchy. Scotty, ach da ya diam. Godad. Thomas Jack silly. Oh, Shavia, some shit. Agus, can you in the brain session? Gan mammy have I got? Martin Thomas Jack, Daddy. Daddy, Dylan, Lower Tom no Jack let Reeve for Oh, hi Jack. What's that to rash? Tá me ceappa go dóin nó teatsa na ceappa. Dylan, tear náir sa staire inis má fear. Tá muine leat sa na ceappa. Branny Jack. Throw the talk le play again. Níl tada le play. Let the hall. Nach fédal in sí sias agus caintir fatamil. Throw the gil rag on that. Dúirt me leat nach bhfuil tada le play an tan dorasan sin mar a bheiste leat. Oh, come on, action man. Slán Dylan. Come in and chorus show bheith gonna reach. Ah, yeah, híle gúlan háileach sa chuile tú bread na bróga a gáil faoin leab a chéna. Brenna, ní má go réidir bhfuil láistína chudaíir. Go mór thars na bólaid seo. Ach, for you, níl sé dachhain agam sa áide áil nes de pínach is suircha a áil agam an seo. Oh, jálach. Nach tú tá giléist, ha? Nes sé réitis na rinne sé na goteta tú began bag lua le rosti na gaiile. Be mar eis am an tear tranúna. Wel, tá súlam go méid, mar tá tú tosín teig tí ag... Gatú gal récha, eh? Ní hé go muinn se lása, a tá mar casta le cara an gáileh. Cara? Oh, tá cara le bhfuil. Brigitte, hag má fáidir na bhfuil chisne déanta go fáil. Dyna mé na sé Angela. Ní me deach blanúir an the accommodation lists an seo. Is cumlam, Jane na selle de há. Agus chun ní súlíir a hí sin na dhéana sí stróca bí. Angela, tá me féarhuichas jabáil go bhuiidíd, agus tá bhuiidíd féarhuichad freisin. Agus tá me se brééis í chuinealt adsfa sí ábalta dó. Tá me cinnte gúilach, be sé carcaúir na jo sí dahí ar machchan seo. Ní se cuairtú dainn teart le hallar haí a brenn seo. Jeff me sih. Had seen that? Brenna. Was se fágul me seo ná ríide ná na rudí dúirt me hísa go gafe. Níor se tiltte é náid Bernie. Agus? Agus tá brúnar. Dá ríide tá. Níl sam sa deall go dánig arm. Tá tú ceach go leor. Tá go rúte bhar tean rudí bhí grán. Brenna chat sin tar brúnarm sa chumá. So is cóirde dílis rísmuid? Ceamach mu deabhair isa? Gur míle maithe. Ó, erin chud donna. Seo, cendach.
Was ik niet, man. Go luid was tijdens bij moet je in just thee. Ook zo. Má tá imrad eile testalúid bí cinnte léach chum. Gur méle mágad man sé. Snéad. Á Vince, buchas le dia go bhfuil tuin seo, ní ra mé ábhad a teanhála dhéanamh leat, cáráta. Agus cum faoi sin, Nancy. Tá minn seo níos nach chfuil. Well, be me isteach níos deireaní leis na chalíní. Slán, Nancy. Sgur mágad réist. Cén fan ar thuid tú teangáil am? Well, é sin ní réir. Ceap mé go das dóchuid de scíligans. Moet waarheid. Tríide tó go bhfuil. Agus an páiste. Tá sé go prá. Sto go ggur sé mílte ceart réir. Right. Iar an golóchas ar fiisileid. Yeah, cinnte. Hello, Doseen. Constante, hè? Look uit. Oh, mwah. Slán Oscar store. Fik meer balho. Oops. Oscar. Ja, Anna Miado. Right. Nog mal het, hè? No. Ní nach enam ro chotínta sin na lig. So tá cinnte nach bhfuil aonrad wet magazines nuachtán, aonrad mar sin. No, tá mé rothir se chorénos. Morfin is docha. Right. Vince, iné ag am lón. Bhí mé dat a lurach. Yeah, Brenna, tá brona am stór. Bhí ar an flighty dhéana go blach lia. Yeah, pilotí am muitín. Tá sad hain. Yeah, tá sam. Da becas na praisnaí tá cuide gan na húnéirí sin I dhéar ar na tíe sin. Bhfuil sa go gudir te déistanart. €100 tá sé de súlis íclób an aine mísa. Snach bhfuil áras na seantaí í bunháide go tá mí leis. Mu sé hémas éachtéir. Nach féitich mu siúmra thucan tréú ar he pí ar réanús. Hold on. Hold on, Mr. Well. What is a bone of the key? Doet me sletse. Na goed is kleedje of ze nog een goede gauwkast wagen. Het is de contact en goed staan met zijn job. Ach, Brianna, wil graadje behandeld. Een van wachtje. Nou, na goed je wacht, dat moet be. Ach, goed job, zeker. Niet hikken ze jou kan niet als je goed opstellen hè? Ach, goed is zo. Keer de derg moet je de waarde. Nee, je moet je zo maken. Gora seachaide sean dohórsaí, Tá dohórsaite ó dhé sonsaí a cúna á haimheitte le agus a líomh chluice. Nuair a chuid se caiitií sa réo de chás na pápéir. Ús ní hinna dhéire, go bhuicha sagart páisteach go prataúna chuí. sé he gur teach áíomh ceir martein. Cá me chalagus í fósa? Thanks, nurse. So okay, the gap in the go. Ara, bín chula páiste mar chélan ar bortaríd. Ait, cén mach an bhíige? Tá agad cén mach na bhíige. Ó ja, Ginnis pedar am méach. Well, tháinig an scélan ar a dúí ar am gorinn mé dearmad céir go dúr dúirt celebrate. Padar. Ach nar chatú an íhe leis réir. Le feidir? No, Vince, le Oscar. In héad, tá me ceappa bhfuil an morfin sin na go a bhaimart. Tám se tá. Brana
Vincent, má tá feib agad le Oscar just dabar amach é. Tá ar dalarmh ní ar fibre be agad leis san ihe réir. Ní ra mé an seoirt ní. Vince, dinis an bhanaltra chuilehoir gom. Mariska, Sinead Lee? Yeah, come on. Sinead, rinne mé an flight dearnach go blach lia. Agus cach mé ní an ar air. So, cé a cha an ihe an seo ar fad a thuirt ara go Oscar agus a hí leis an seo na lomsa. Dr. Doolittle yna. Brenna, níla sam cén spin a bhí ar manaltar sinach. Céird? Oh my God. Jerry. Machrin sé tépig na Gardaí, cíalann sé sin gur sé héanam, agus be ceiste ní le freigur trígan nach nain? Agus céird faoi mar chun sé go gonaine me. Sherlock Holmes at East? Can we dig? What's the value, we?